ਤੇ महाराज बड़े बारी फार्म भरे न कोई आखदा इत्थे दिन्ने आ इत्थे केड़ा कराओ ਇਹ दस्सो आखदे बड़ियां स्कीमां बड़ियां स्कीमां है कोई स्कीम नहीं साढ़े दिक्खी सकदे महाराज जनाब इत्थे कोई झूठ थोड़े है साढ़े वास्ते कोई स्कीम किन्ने बारी फार्म भरे कोई 4 बारी फार्म भरी चुके हैं हेलो ठीक है कहदा ये माता काल हेलो पूछना है ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸਨਾਈਪ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਣੀ ਥੋਂਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਲੈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਥੋਈਦੇ ਆ ਸੋਚਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲੈ ਰੋਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਦੇ ਕੰਨੇ ਅੰਦਰ ਗਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਫੱਟੇ ਕੰਨੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਵਰਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਸੱਦੇ ਦੇ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਸ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਠੀ ਇੱਕ ਜਗਾਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਮਕਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ योजना करी उड़ी है अस अज आए हैं सुआ भाटा हालत ऐसी है ना कि दिखिए डर लगता है उपर बरगें बिच सप्प बैठे दे मतलब अपने आप दी इयां लगदा कि अस पता नहीं कुत्थे आ और फार्म ते आखा भरी भरी थकी गेदे अस चलो इंदे कन्नै गल्लबात करने आ केह् नां तुंदा ते केह् आखोगे साढ़े चैनल दे माध्यम कन्नै महाराज अस आखने नाम मेरा भगवान राज है छुआ गांव बिच रौहने वाले हैं छुआ पंचायत भी है साड़ी ते महाराज बड़े बारी फार्म भरे न कोई आखदा इत्थे दिन्ने आ इत्थे केड़ा कराओ ਇਹ दस्सो ते जियां जनाब होर अज कोई सैवन माता ने इत्थे तक बुलाया ही नहीं ते माता दे नाम पिच्छे सैवन आए दे मौका दिक्खेआ साढ़ा ते दिक्खेआ भाई केह् हालात है सच्चा है झूठ है ते मकान सप्प भी इत्थे गए आपे भी इत्थे गए एह् बी डिग्गा दे न ते निक्के निक्का बाल बच्चा ध्याड़ी लाइयै नौकर मुलाजम कोई है नहीं जनाब ते एह् प्रधानमंत्री योजना ने चलो असें खाने दी रुट्टी दित्ती है पैसा दिता है उन्हें ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਕਾਨ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਖੀ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਥੋੜਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਕੋਈ 4 ਵਾਰੀ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਸਕਦੇ ਆਓ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਦੂਏ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿੱਚ ਰਖਾਣੇ ਆ ਟਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਚੁਣਨੇ ਅਸ ਲੋਕ ਐਲੀ ਚੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣਨੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਤੇ ਉਹਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਦਿਖਣੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸਨਾਈਪ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ होला ਵੀ ਕੋਠੀ ਕੱਚੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਣੇ ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦਵਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਵਾਣੇ ਦੇ ਕਰੋ ਚਾਰਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸਾਡੀ कुछ और इंदे कन्नै फैमिली दे मेंबर न जेल्लै घर सोने होने डर लगदा है बड़ा डर लगदा बड़ा अंदर जाने मन नहीं करदा अंदर जाने मन नहीं करदा साढ़ा नहीं किश तुस देखो हाँ ऊपर सप्प चला दे ये हालत अंदर तुस गै दस्सो हाँ अंदर जाई सकदा बंदा ये हालत साढ़ी साढ़े आस्तै किश भी नहीं रेहा कोह्दे वास्ते होंदी स्कीमां फिर स्कीमां होंदियां गरीबें वास्ते इ'नें कच्चियां कोठियां एह् हालत साढ़ी ते दिक्खो तुस भी ते कोनी थोंदी फिर एह् स्कीमां जेह्ड़े कौन ले थोंदियां पता नहीं गुणे थोंदियां असें नहीं थोईदे अस सोचने आ साढ़े वास्ते किश भी नहीं एह् दिक्खो हां तुस एह् हालत अंदर मग एह् टुट्टे दे एह् कोठी जेल्लै पानी बरखा आंदी सारी बरखा अंदर बरदा पानी इंदी नूंह है बच्चे भी हैन छोटे छोटे इंदे ने गल करने आपे ते इधर आओ के नां तुंदा थोड़ा थल्ले आई जाओ मेरा नाम सुनीता देवी अच्छा ते के निक्के बच्चे जेल्लै अंदर छड्डने होने ते उप्पर असें दिक्खेआ सप्प बैठे दे सप्प आंदे उप्परा मिट्टी डिगदी बरगे डिगदे उप्परा अते डर लगदा बड़ा राती सेई नहीं सकदे अस बाहर बारिश होंदी बड़ा ज्यादा डर लगदा उप्परा पानी डिगदा इधर मिट्टी डिगदी इधर बड़ा ज्यादा डर लगदा है ते जेह्ड़े लोक स्कीमां दिंदे न ते तुंदे वास्ते फिर केस साढ़े वास्ते कुछ नहीं है बोलदे कि तुसें
आन दिन्ने आं केस तुंदा आ दा ऐ हल्ली आ दा चाढ़ेआ लिस्टा च ना ते किन्ने साल होए तुसें बी दिखदे हुन? मेरा 5वां साल लग्गे दा ब्याह ते में इयै इत्थे इयै हाल दिक्खेआ हां हां ते अफसोस भी होंदा ना कुछ हाँ अफसोस भी आंदा है ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸੁਣ ਚ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਚਲੋ ਕੁਛ ਇੰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸਰਪੰਚ ਪੈਂਚ ਜਾਂ ਦੂਗੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ भाई असें भी कोई मकाने ली जगह तो होना चाहिए कोई केस तो है अस भी कोठी बनाई अस भी बच्चे भेज इत्थे अपने परिवार बिच रौह्चै ते जेल्लै बारिशां होंदियां जां जेल्लै ज्यादा बारिश लग्गी जंदी ते ओल्लै किन्ना डर लगदा कि की ओल्लै रोने जाना कुत्थे इत्थे सप्प दे कन्नै अंदर गनाह उतो फटे कन्नै बिच्चों चुक्केआ ते ओह् बाहर सुट्टेआ ते रात इत्थे कट्टनी जाना कुत्थे किस अंदर ते किस इधर एह् कपड़े टीना इत्थे बाहर केह् मैसेज दोगे साढ़े चैनल दे माध्यम कन्नै लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दी केह् आखोगे? अस के आखी सकने महाराज अस दे आखना महाराज साढ़े वास्ते भी कोई गवर्नमेंट जर दिक्खी ऐ ते जनाब असें भी कोई मौका दे गरीबें स्कीम जेह्ड़ी इन्नी लोकें थ्होई चुकी ऐ उंदे बिच दिक्खी ऐ महाराज असें भी थ्होना चाहिदी। सुआपाटा जेह्ड़ा इक बड़ा पिछड़ा जेहा ओह् ऐ इलाका बड़ा पछड़ेआ इलाका किन्ने लोक होर भी तुंदे आह्ले खाने ने इत्थे बेचारे 2-4 बंदे चंद हैन नहीं गिन हाँ उंदी भी हालात उंदे भी इ'यै हालात बड़े बारी हाँ उंदे घरै आह्ले बचैरे बच्चे घरै आह्ले मरी गे बच्चे उंदे जदीम उंदे भी बिच कोठियां एह् जेहियां नेईं हैन मेरे कशा उ'नें भी पैह्लें थ्होना चाहिदा बचैरे गरीबें एह् निं आखदा भाई मिगी तौले दिक्खियै एह् जे दीदी दिक्खियै सच्ची देना चाहिदा। एह् होंदी गरीब दी पहचान इत्थे ऐसे लोक न जिंदे पक्के मकान न ओह् 2-2 बारी पैसे लेई चुके न इंदी पहचान दिक्खो इंदा मकान उप्परा टुटे दा पूरा लेकिन एह् आखा करदे मेरे कोल पैह्ले उ'नें गी थ्होना चाहिदा। अस भी अपने चैनल दे माध्यम कन्नै जेह्ड़े इत्थे दे वीडियो और जेह्ड़े इत्थे दे कुछ विधायक रह चुके दे न जेह्ड़े इलैक्शन टाइम आई जंदे न अस उ'नें गी एह् मैसेज देना चाह्न्ने आं कम से कम इ'नें लोकें दे कम्म कराओ आनियै